Bantip Khambha yaka jing pentrekam yaka 132 kV power station bagi pat ba kila angnut banyo yaka boarding electric kabatikana hathan nongpo kanyotrap National Youth Front HNYF nongpo circle haka jing alam uba Don Roy ksiar kum advisor lambat kidkhot menta kasingi kila let banjurep yaka jing pentrekam yaka 132 kV power station kaba Kidang pentrekam minta haumling kedan hakathan nongpo. Hakadi ke jingle jurup na luar kita kinong yalam ke HNYF na nongpo circle bala don ringkat na do usamla birbor khongbe kum secretary Ronald Tangsang, finance secretary Ubanker Warba, sport secretary Lembat Kiwei na don ringkat ru SDO katanan MEECL na nongpo subdivision. Kani ka jingle jurep ka seng HNYF nongpo circle ya ka te ka jing bentre ya ka 132 kV power station kalong si benta bantip hado kat no ka kam kalayat pat kum ka seng ru ka sngo kia ba ka jing thot boarding ha ka than nongpo kalakta si shai ki pat ba kumpa la saki hado kini ki sngi ba ki pat ba kim jiyo tikana ya ka boarding electric haba krench kila pathai kubor uba Don Roy ksiar uloong baka jingdo boarding electric haka than nongpo kalakta shisha yaki padba bat yakani ka jingshak ta ki padba la saki nakpor shakapor ba kam judan satya kata ka boarding batikana bagi padba kila ban penan kam kumba ki don kam hajan baro ki jat kam uloong ru baka seng haki snem balalet nyo kala jushim kia halor kane kaman bat la bon sien baka seng la let kendo wat ya ki mentri badaipen ya katanat boarding electric bat kumju ru ki officer Henry kane ka jing shakta na ka jingle boarding bakha kha shim la satya banweng hadu kini kisi adin baka nakaliya kaseng HNYF adin baka yo jikip ngel awan ben jurip Agri mereka skim sispa like R by like line substation untuk nepok ini. Baru yang ikut yang asal yang juga kan kedua yang engineer berikut yang untuk yang kemudian saya yang akan skim. Dan yang asal kami sudah dokumen ke crowd. Bagi iyo ikan skim ke bengi ladawa nak por nak dikusenem arajar katsau katsan terter haduk ini sini. Mereka ini sudah berjuang kerana tahun silam arajar arsan beli dari sekian lajur hikmat makanya ini projek jangka 132 kV by 33 belum kalau yat bet ya beli itu di jangka sekian dan hikmat belum kecil itu di yat besar hikmat makanya asal ya ikutlah tentang ya presiden bunyi belalainya iba Chancellor iba dan talang stegi for Baju long cukup presiden berbak berseng tunjuk ye bak sodan jadi presiden berbak jenis mentah meir badan talang banyak berdin habis buat skim dan tunjuk hang ni ko sorno po jenis mar dan ni ko waktu TV jadi ban tam apa area no po jenis mar kun bagi nak ko sport ke jenis ni plat ke bangka ka bang kiduk nak kibor bah lor ko bagi nak jenis don ke substation ringi skam lembaga negara substation ke bangiyok tamai mata kejini pula kelong kodina kelong bet baik bertunjuk ke kene ke skim kelong baik tam naga sarkar lanin dari department yang ke NSL kedai dan place hamsted kamplai ya kedai habis buat mereka skim ke bangiyok hanya satu kok jungin ya kun sigen ikwa ban on betul sarkar ba habak putra yang ke skim Andai ban kabul andai ban ong ba kajing lat kha de benta kapitra ya kan project ya kata nak lirasen mulak pediang marjing lat ingkwa belong kelat kebalit kha kum rujulong for support ni skam kan project lo bayat baik berkelat belong kebandu su kebalit for support tunju ni ai kublai ya u minister in charge badai u Jogja Power Minister saat itu mendal ibalah mulai nak ni kejing nam juga sen nak for support habis dia bertunjuk yang projek kumju yang empat jongi
i MNA mo bidon rakat ani budin habis di skim dari mentang i skim ko mo yet ilayo ito ni kan project sebagai kuat dan kumihang yang iren ko di berurang adin bang ilayo ban ya kedua adin bang dia punya jerit begitu ke skim adin project ilayo kundu iru yang S2 distribution yang keren nanti gelong kapang gelong nakalian cuki dikloy ban expert dikekam dikloy ban detrain angkat batu kontraktor batu serkar benulong project project baik kunju nakalian kaseng nila ajumut bat nilaikan ni suggestion hiru yaki ba kajintrai hebde bakoni project inka kemdai belok itu project tiba tang apa rubnai benai kidon kidak sini ba urpat dan kiba prana tu menginuk sama maka for tiba abang sinai ke assembly jong state kedum ke pra tengin nak lihat kaseng yumpa kita kalau kunjur kundai belum keciki kalau sinatang pun semen peran dan kedon urpat hari nak lihat kaseng yumpa belum keciki kita kita keciki ke belum bayar baik coba scam markene ke project ke kecilwa ko turki nak tahan jog nampo hi area berumai tiri beta bangi ajumut bat pesat itu bersekar ke dia bersih coba klik akundai benda tunggu keciki beladap no sikit kecumi